Yo. Okay. Agafilime kacu nuko gatangiye barakwereka rero hari yazaga muri ubwo buryo kino cyafashe amapine bahita bikubitana hasi mu muhanda rwagati, imodoka itihagarara, imodoka yanditseho prison. Ako kanya rero imodoka igihagarara hari cyaturutse hano hejuru muri ubwo buryo kita gisimbuka nk'abandi barara bose cyande cya broda. Ako kanya na fande nawe yahise ava mu modoka yihuse fasta ajya kureba ngo kesi kiri imbere. Wana mu kuhagera kino cyahise kiza gitangira gusetsa ingufuri y'abandi muri ubwo buryo. Broda wacu wana kumbi imbere we bino nibikisha rwose afande munyihanganira ya mapina nkubise hasi. Wana wa muginga amapina gukubita hasi gute senzi gasi yajya ku ruhande wa muginga we. Wana kira cyagiye ku ruhande rero afande atangira gusunika bino bipine abishyira ku ruhande yitonze. Wana cyahaba Imana cyacu gice ku ruhande kiri kuriraho gatwa we nk'agahinja. Wana barakwereka uwitwa broda wacu we hano inyuma akomeje kugira gute gukategura ingufuri y'abandi ataguze. Ngabo rero sasa urave kubiyi imyaka wana cyagize gutyo kiba kirayisoje nk'abandi barara bose kijugunya hasi. Wana uko kikora biriya byose ni nako afande wacu agira gute ashyira amapine ku ruhande. Ngabo we twigendere shawure kuyu muginga barakwereka rero afande ari gukingura ngo bagende yikoma mu kankari muri ubwo buryo. Twagiye shatangira imodoka yacu ibirakomeje yanditseho prison. Ngabo uyu nguyu yakomeje kugenda agira gute akatagura ingufuri za government yitonze. Ngabo afande wacu w'imbere urugendo rwo rurakomeje rwose, hakuna shida hakuna kingine. Wana ngabo nakwereka broda wacu w'inyuma akomeje gukatagura ingufuri. Wana yitonze rwose ntanda y'umujinya. Ako kanya rero akandi kagufuri nako yaragasekeje yitonze. Ako kanya nta kindi yakoze yahise akingura runo rugi mu kwitegereza imbere. Ndaje kumba baje gutabara n'abagororwakazi uwitwa Mukesha wacu ndetse nande na Berize. Ngaba sinzi icyo bakoze. Ngaba rero uyu nguyu yatangiye gukatagura amapingu bambaye. Ukayakata rero imbere rwose mu modoka afande aricaye aratimaje nta kibazo gihari. Inyuma ho uyu nguyu yakomeje kugenda akatagura amapingu y'abandi nayo. Wana arayakata ngo uzaze urebe yitonze. Wana abashoje wa mbere ajya kuwa kabiri. Broda wacu yafashe hasi hejuru mu gukata amapingu ya government. Rero imodoka ya leta yo yarakomeje yanditseho prison muri ubwo buryo. Kumbi icyo cy'imodoka cyararangaye. Wana gusa urugendo rwo rurakomeje. Broda wacu agenda akatagura amapingu yitonze nk'abandi barara bose. Urave kuba imyaka rero sasa. Wana yarabashoreje bose. We muceceke sha. Bageze hano rero imodoka yakirakata. Gukata afande wacu yitegereje gutya muri retroviseri arebye ku ruhande abona ikigi cyafungutse. Ngabo rero birani bikindi kubona ndarota cyangwa arebye inyuma arungurutse abona ibyo ari kubona ntari kurota. Ngabo yahise abwira shoferi ati rwose parika ku ruhande gira akantu nikorera. Shoferi wacu nta kindi yakoze yaparitse ku ruhande rwose nk'abandi bashoferi beza cyane. Ngabo yaparitse ku ruhande atanga inzira ku bindi binyabiziga. Ako kanya rero afande wacu yavuye mu modoka yitonze azi inyuma. Kumva uko azi inyuma uyu nguyu yaramwumvise. Uwo nta fande uje tu cyahise gisohoka. Wana kita kitsiba munsi y'imodoka. Ako kanya afande we yarahageze. Urugi rwakingutse sha. Bini biki kwitegereza bariya abona baracyarimo ndetse n'amapinga afunze neza afunze bwuma.
ngabo aritegereza ahantu hose ntose bigenze gutera afande wacu yinjira mu modoka nk'abandi bafonde bose arabanza arahagikisha ko amapingu yabo ameze neza. Ndabona ameze neza. Afande wacu arongera arasohoka. Uko asohoka kino rero kiri munsi y'imodoka cyo kiracyategereje. Ngabo afande wacu we yaraje arasimbuka, ariko se umuginga uri kugenda ushaka gucikisha abana bagororwa hari mu bikija. Uyu muginga uko yambona ja. Afande nta kindi yakoze, yafashe urugi rw'imodoka arukinga yitonze. Afande rwose wacu yarahakinze yitonze. Hegwana yakoze mu mufuka akura ikamba atangira kuzirikisha ipata ikamba ryacu muri ubwo buryo nyine yitonze nk'abandi bafandi. Ngabo rero sasa yararishumitse ngo uzaze urebe. Okay asoje yahise yongera akarengaraza muri ubwo buryo rero sasa ku kanya ajya ku rugi rw'umuryango arakingura yitonze, nta kindi yakoze, yakuyeyo rumena amabuye, za mbunda bita rumena amabuye, araza ahita yitsimba hano ku ruhande. Wana afande wacu ako kanya yahise abwira shoferi ati wowe komeza ngira akantu nikorera. Ngabo rero sasa kumbi shoferi wacu hano n'uwo bita Korode wacu. Korode wacu rero nta kindi yakoze, yakubisemo vitesi ya kabiri. Uko akubitamo vitesi ya kabiri imodoka yaratse rero. Wana kiriya cyo kiri munsi y'iki. Iyi modoka ari ugusubira inyuma bakakugonga wo gatwawe. Barakwereka imodoka yacu yo yahise ifatiraho fasta. Ngabo imodoka igiye kirayikurikira kirongera kirayurira neza kirayinanara. Wana kumbi uko kinanara afande wacu ku ruhande yisimbye yahise abona umuginga. Wana yaramwitegereje nk'abandi bafande bose. Kino kiraza gikuraho rya kamba fasta broda wacu. Ngabo rero kumba afande wacu nakitegereje atakora mu mufuka yihuse. Nta kindi yakoze afande wacu, yakuye agatelefone keza yiguriye atangira kugifotora anagifata video. Ukurikira unarebe ntagira akantu ko gucika nyaboneka. Iki cyagize gute? Cyakuyeho ikamba. Ako kanya ifungura ipata, ifungura urugi. Ako kanya we musohoke sha tugende. Wana cyahamagaye abagororwa bacu. Wana abagororwa bacu rero mukuza afande yarasoje kugira gute kubafotora ndetse no kugira gute no kubafata video. Nta kindi yakoze afande wacu, yahise avayo fasta nk'abandi bafande bose akurikira imodoka. Wana nuko yaje afande wacu rero mukesha wacu niwe wabanje akurikiraho na Berize barakarenga barigendera. Ukurikira akantu ku kandi ntihagira akagucikaho gatwawe. Aba barigendeye rero uruno rujya gufunga iki? Rujya gufunga urugi rw'imodoka rwitonze rwa broda rwacu. Ako kanya afande wacu yarugezeho. Wana rusimutse ngo rugende ruhita rugwa mu maboko atarayarwo. Afande wacu ahita rucakira we. Kumbe mugundu cyakirabye neza kibura na afande wacu wayigereye. Ndapfuye wo gatwawe. Cyatangiye gusaba imbabazi cyane cya broda cyacu we. Ndapfuye we munabare rwose karabaye. Nta kindi afande wacu yakoze. Yese avuga ati wa muginga we ni wowe ukora bino. Yaragifashe rero arakibangatana muri ubwo buryo. Wana afande wacu rero munabyuka neza ko yakoze n'ikosi rya komando. Nta buraga agira. Wana yarakizanye akigeza mu modoka agiye kukinjizamo muri ubwo buryo ngakigene muri ndabyemeye. Wana agafilimi kacu nako kagera ku musozo wako. Babwira ngo mwirinde ibintu bitari byiza, mubigendere kure cyane. Ngaho rero sasa ari nako mbabwira ngo Imana ibandebira icyoroshye mwe mwese twabanye. Ndabakunda cyane nkabakunda rwose nk'umusazi, ariko namwe impamvu mbakunda murayizi. Rwose ndabakunda cyane. Sawa rero, ciao.